svima, dobrodošli u moj novi video i danas ću pokazati kako da koristite nunčaki, pa da krenemo. Moramo prvo da znamo da uputimo nunčaku da bi mogli kasnije da radimo neke druge pokrete za napad i odbranu. Ja bih hvatanje podelio u dva tipa. Prvi tip je hvatanje na samim nunčakama, a drugi tip je hvatanje ispod pazuha. Hvatanje na samim nunčakama se deli još u tri tipa, a to su hvatanje prizmu, ka sredini i pri vrhu. Pokazat ću neke vežbe kako možete da savladate ova hvatanja. Prvo ćemo koristiti vežbu za hvatanje pri dnu i ka sredini, pošto je vežba ista. Vežba se sastoji u tome da nunčaki i ruku položite u ovaj položaj i da vam leva ruka bude dole, a desna gore. Ako ste levak, samo rotirate. Pošto sam ja desnički, ja ću raditi u ovom položaju. Leva ruka pušta donji deo nunčaki da se zavija i kad se ona zavija, malo više zavijate i uhvatite. Tako ćemo isto ponoviti i sa desnom rukom. Pustimo nunčaku iz desne ruke, uhvatimo se desnom rukom. Pustimo iz leve ruke, uhvatimo sa leve. Tako ponavljamo par puta, čisto da znate. Ponovit ćemo još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I bitno je da lanac bude zategnut. Ili ovako, ili ovako. Sljedeća vežba za posljednju zonu jeste da nunčaku stavimo u ovaj položaj, ali ruku ne u ovaj položaj, nego u ovaj položaj. Nunčak je opuštena, to je donji deo nunčaka je opušten. Zavijamo ka desne, na levu, rotiramo zglob da dobije na brzini i uhvatimo. I tu se pojavljuje još jedan ključan faktor, a to je da malo pomerimo ruku, ako je desna ruka u pitanju, u desnu stranu, a leva u levu. Na levu, pardon. Kao što sam ja sad uradio. Leva ide na levu stranu da dobije na brzini, desna na desnu. I bitno je da pustimo, jer ne možemo mi da ukrštavamo ruke, onda bi došlo do nekih povreda, a mi ne želimo da se povredimo, nego pustimo, možete i ovako da radite, a možete i ovako. Pustimo i uhvatimo, pustimo i uhvatimo, pustimo i uhvatimo, pustimo i uhvatimo. Kada smo savladali i ovu vežbu, onda smo savladali hvatanje na samim nunčakama. Sljedeći tip hvatanja jeste, kao što smo spomenuli na početku klipa, hvatanje ispod pazuha. Pokazat ću vam nekoliko vežbi sa kojima možete da savladate ova hvatanja. Vežbe su na isti princip, samo što se razlikuju položaju ruke. Prva vežba jeste da postavimo ruku u ovom položaju, kao što smo postavili da vežbamo hvatanje pri vrhu, samo što nećemo držati ruku u ovom položaju, već ćemo držati ruku u ovom položaju. Ruka je u ovom položaju, nunčaki su u ovom položaju. Samo zavijamo nazad, napred i uhvatimo. Ništa jednostavnije. Lakac se spušta do tela kako bi mogli pravilno da uhvatimo nunčak. Da ponovim još par puta. Donji deo nunčak ide nazad, napred, lakac se spušta i uhvatimo. Lakac se spušta do puka. Kada ste savladali ovu vežbu, ponovit ćemo još par puta. Donji deo nunčak ide nazad, napred, i kad se spremni da uhvatite, uhvatite. Jako jednostavna vežba. Sljedeća vežba je još jednostavnija. Ruku postavimo u ovom položaju, zglob je blago zakočen u početku, ruka povijena i samo zaljujemo donji deo nunčaki unazad i uhvatimo. Isto, lakac ide ka telu, ne bukvalno skroz do tela se pribije, nego da viri nekih par centimetara. Čisto da možete da steknete osjećaj da ste uhvatili nunčak. Kada ste prvi put uradili ovu vežbu, uradite još par puta da biste mogli pravilno da radite i sljedeću vežbu koju ću vam pokazati. Ponovit ćemo još par puta. Nunčaka, donji deo nunčaki je opušten, zavijamo ka nazad
i uhvatim. Vidjeli ste da sam ja zavljavao nazad, napred i uhvatio. Možete i tako da radite, ako vam tako jednostavnije. Sljedeća vežba jeste da nunčake postavimo, to jest nunčaku postavimo u ovom položaju, ruka je u ovom položaju, dlan gleda ka gore, donji deo šake gleda ka dole. I donji deo nunčake je opušten, ništa ga ne drži, isto zavljamo nazad, napred, a rotiramo zglob i spustimo lakat, uhvatimo. Ponovit ćemo još par puta, ali ovog puta iz druge pozicije. Ruka opuštena, zglob otkočen, donji deo nunčake opušten, ruka povijena, možete i ovako da radite, omerite ruku nazad napred, čisto da možete da zavljate drugi deo nunčake, rotirate zglob i uhvatite. Ponovit ćemo još par puta. Nazad, napred, ljuljamo, rotiramo zglob, uhvatimo. Lakat spustimo i uhvatimo. Ponovit ćemo još jedno. Donji deo nunčake se ljulja, ruka je u ovom položaju, to je šaka je u ovom položaju, zglob otkočen, ruka povijena, rukom idemo nazad, napred, da zavljamo donji deo nunčake, rotiramo zglob, spustimo lakat i uhvatimo. I tako smo uspešno uhvatili nunčaku. Sljedeća vežba za hvatanje ispod pazuha, odnosno pod pazuh, jeste da uhvatimo pozadi, odnosno da prebacimo drugi deo nunčake iza sebe i da uhvatimo ispod pazuha. Ta vežba je malo komplikovanija. Stavimo ruku u ovom položaju. Nunčaka je u ovom položaju i isto zavljamo, nazad, napred i uhvatimo. Isto rotiramo zglob, kao što smo rotirali za ovu vežbu, tako rotiramo i za ovu vežbu. Tako možete da ponavljate nekih 5 minuta dok ne steknete osjećaj da ste spremni da radite nešto drugo. Tako isto ponavljate i sa levom. Ponovit ćemo i sa levom. Idemo prvo napred, pa nazad, napred, nazad. I kad radite ovu vežbu, bitno vam je i malo da upotrebite snagu da biste mogli da dobijete željenu brzinu i da biste mogli uhvatiti nunčaku kako treba. Hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste nešto naučili. Ako vam se svidio klip, vi ga lajkujte. Ako vam nešto nije bilo jasno ili ja nisam dobro pokazao, slobodno pišite u komentarima. Subscribe-te se na moj kanal. Do sledećeg